Praise the Lord. Taile atua, utatua uri o mai e ni tai au fōu. Ona o lona angalelei, ma lona whaamaoni a te imatou, tātou, pe ona tātou pepesi ai le ni tai au. O le au te itaina i tātou le tatalo, ona tātou whaangalongo lea whaatasi ma au i le upu o le atua. Au taitele tamai lo angalelei, mātou toe wa aia o vavega i mea na e whaia, i le timu, i le savili, i mea umalava ia e ngā ioi e whaeloa mai ia te i mātou olo o iai le atua soifua. Au tai onolo whaamaloronga i au auna nei olo o mātou mafuta. Ai le ngata i lea, so se tasi lava olo o whaalongo mai i le upua le atua i le neitai au tatala o mātou talinga. Saunio mātou loto o se ele lei e pa u i ai le whatu o lau upu e toto ma mawaa. Mafua mai ai, maola mai ai, e tusa ma lofina ngalo. La amataina la mātou whaalongo i le neitai au, e awala i la upu, e aoa oina i mātou. Mai lona amataina, se yo o lona whae uina, fo i le vi inga i ate oe nei so umai o le whaavavau. And all of God's children say, Amen. Amen. Whatarupa atu, tu e whaafelo i atu le tatou mautanga. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. So another day where we get to come, we get to hear, we get to listen, we open up the Word of God, and the Word of God teaches us. Amen. As we go through chapter by chapter in the book of John, we're also going through verse by verse, understanding the stories and also the life of our Savior Jesus Christ. Ia le tai aula le nei, o tātou taunu mai i se mata upu fou. O le mata upu la lea i le tusia Ioane lea ua tātou taunu mai ai. O le mata upu e se fulu ma le tasi, a tonu nā ua sueanga i ai lau tusi. I le vai aso na te anei na whaapea o na whai uina ai le tātou mata upu se fulu. I le mataupu whapea o le toe au ngani a le whaola. Po le toe upu a le i whaola i ona tangata, ia Israelu, i taitai o Iutaia. Lea na tātou wa aia ai i le whaiwina o le mataupu se fulu. Ai au tātou wanga i mai i le mataupu se fulu ma le tasi. O le whamanatuina lea o le awa oina o le tusia Ioane. Awa o le tusia Ioane ea o ao mai ia te i tātou upu a le whaola, mana ngaluenga. So we have learned that from the book of John, we have, from chapter 1 through to chapter 10, we have seen and read Jesus' works, but we have also read Jesus' words in the Gospel of John. A le tātou wa ngai atu la i le tai aole nei, i le mta upu le sfulu ma le tasi. Whaapei o na whai wina o ngaluenga po le au ngani a le whaola a ngai ia Israelu ma le lautele. O le tai aole nei i le mta upu se fulu ma le tasi, o I e fōlinga mai o le a mata o na ngai le tala noa po upu a Yesu ma ana ngaluenga i ona so'o matangata talitonu. So as Jesus leaves the public arena, in chapter 11, we now see that Jesus starts his transition to his death on the cross and decides to have all his focus on the disciples and those who follow and believe in him. So from chapter 11 onwards, we now see the transition of Jesus speaking openly and publicly and trying to convince Israel and the Jews and the leaders that he is the Son of the living God. In chapter 11, we see this movement of the writings of John, the apostle in his gospel, and he starts to focus his words and his works to his disciples and his believers and those who follow him. The reason why is because Jesus is now heading towards his death. So it's a beautiful picture. It's as if Christ is focusing all his energies on those
whom he loves. So that's another way of looking at from chapter 11 forward. Can you say amen? Amen. So, ile tato yaila ile tusia Ioane, ile mataupu le sfuluma le tasi, ole mataupu atoa lava, ole tala ya Lasalo. So, o te iloa, ole tala lea wa tele na maitau, tele ina faatino, tele ina vaavaai iai le tangata lotu. Ai mānei e ole mataupu e se furuma le tasi, ona I whai upu uma e 5 furuma le fitu, o loo taatia mai ai I totonu, a oa onga upu ngā ruenga a le alii whaola. Peila ona tātou I loa, o upu uma lava o loo tūsia le tūsia Ioane, ina ia tali tonu ai tātou, ma ia maua le ola, pe hawhai tātou te tali tonu. So, ole a tātou, tilo atoa lava I le mataupu le, I le tala la le ia Lasalo, amen. Ai, ole vāvenga lea, ole vāvenga lona fitu lea, I vāvenga lava lo au maia I totonu o le tusia Ioane. Mana tua le vāvenga mua, I mataupu e lua, whai mua e o suma le lua, o le liua, o le suavai e avea, o waina. Vāvenga lona lua, o le whaamaloloina, o le atari, o le alii, mana tua ina ua mai a le whaolaina o le nuu o sukara. Ia, ai mai no le auna lea o le whale o Heretiana, o le alii I le whale o Heretiana, lea na manao ina ia whaamaloloina, lona atari. Vāvenga lona tolu e maua mtaku e 5, whaipu mua o sfulma le fitu. Le tangata lena mai pe tesa tolu suma le valu tausanga, ma le whaamaloloina o le mai le nā, vāvenga lona whā, I mtaupu e ono o le whangaina leo tangata e 5 afe, Mona tup, le lau tatu wa oina e 5 afe alii, matamā, ai le whaitau li ai fofine, matamaiti, le matautia o le nā vāvenga. Vāvenga lona 5 o le Ioane mtaupu e ono, le na savali e sulu mo le vai, ma whaamalu le matangi, ma le savili, whaailoa mai ai foi o ia, o le alo o le atua. Vāvenga lona ono le whatua uma foi le tatua o ina nei vai aso o tua nai, le tangata le sa whanau mai o tawaso, pe tawaso ina o whanau mai, vesiri le au so o aina na sala ai whamai Yesu, ele o ia nei, ele o ona mātua, a ia whaelo ai le mamalu o le atua, I le whaamalo longa po le vāvenga la lea. Al taupu le sfulma le tasi, o te fia au maia I le tai au le nei, o le vāvenga la lea lona fitu I le tustusinga a Ioane. E iei le vāvenga lona valu pe a mai a le toe tu mai o Yesu, le whai unga o le tusi. A le tai au le nei, o le mataupu sfulma le tasi, o te fia tala noa I le vāvenga lona fitu lea o lo iei whaamaumaunga a Ioane le apostolo. So as we learn about the Gospel of John and his writings, we realize that there are significant signs that John the Apostle records to tell us about the fact that Jesus is the Son of the living God. So number 1, the turning of the water into wine in chapter 2, verse 1 to 12. Chapter 4, verse 46 to 54. Remember the nobleman's son, that Herodian nobleman. So he was a nobleman from outside of Israel, and yet Jesus created a miracle. Chapter 5, verse 1 to 17, we see the healing of the man that was sick for 38 years. And Jesus says, take up your bed and walk, you have been healed. But remember that conversation because the healing was on the Sabbath. Chapter 6, verse 1 to 14, we see the fourth great miracle was the feeding of the 5,000 plus. So we know that there were 5,000 men, then there were also women, then there were also children. And that was a great miracle. And in the same chapter, in verse 15 through to 21, Jesus then reveals himself to his disciples in the middle of a storm, and he's walking on what? Walking on the water. Another great sign that he is the Son of the living God. In chapter 9, we read about a man that was born blind. Then there was that whole conversation, and the Jews hated him even more.
But today's chapter, we come into chapter 11, and as Jesus transitions from having his ministry out in the public, out to the unbelievers, out to the hard-hearted, in chapter 11, he slowly turns his focus to those who believe. Who are they? His 12 disciples and those who are following him. Remember in chapter 6, there are a whole heap of disciples that left. But Peter says, where shall we go? You have the words of eternal life. So that's what we find in chapter 11. But in the whole book of chapter 11, it's one story. And it's the story of the resurrection of a man by the name of Lazarus. And so those who have heard Lazarus, the story of Lazarus before? Yeah, cool. So we have a sort of an understanding of the story of Lazarus. Mataupu le sfumaltasi, e mawhai ona vai ina le mataupu a toa lava, ini vai se wha. So, whaipu mo moe o sfumaleono, o le ngai atu leo Yesu, i le whainga le vavega, whaipu sfumalfitu a ngai tolu sfumaleono, o le e iei le tala noanga Yesu, ma maria, ma mareta, o le taunu unga o Yesu, i le iuteia. O le whaipu tolu sfumalfitu a ngai fas fumalfa, o le faatino e Yesu o le vavega. Mana mala umata le fa mai Yesu Lasalo, sau i e fafo. So manino i o le vaenga na le tala ia te tatou. Ma le vaenga la no na whae, ma whai o na faatuina whaape, whai pue fasu ma lima ngai le lima suma fitu, o le unga o le vavega. So e iei fo I mea na tutupu ina ua toi faatuina mai, Lasalo ma upo Yesu. So chapter 11, we now know it's one whole story. But I can divide the whole chapter into 4 key parts. So verses 1 to 16 was Christ's preparation for the miracle. So something happened or words were spoken before the miracle. 17 to 36 is the second part where Jesus arrives in Judea. So this is him arriving and he has a conversation with Lazarus and, not Lazarus, he has a conversation with Lazarus' sisters, Mary and Martha. Verse 37 to 44, it's the actual miracle itself. And the kids, remember you did their whole dance to this story. So this is you going to be learning the depths of the story. And verses 45 to 57, that there is a result of the miracle, or there are some things and words that are spoken as part of that miracle. So to start us off, we're only going to look at the first part today. So le tatu launga le taiaone nei, e maua le I le Ioane sfumatasi, whaipu mua e o I le sefulu maleono. So o ina ole a tatou a ngai e le whaitau I le taiaone nei. So le taupu le sfumatasi, o le vavega I le toe whaatuina o Lasalo na ye woti. So our sermon today, we're going to zoom in on verses 1 to 16, and we're just going to focus on that. So that one part of the story. Is that okay? So we're going to look at the miracle of raising Lazarus from the dead. Mo le amataina la o le tatou mataupu, e ao na tatou iloa, o le vavega o le whaatuina o le tangata oti, e na o le lua lava isi whaamaumaunga a apostolo, tatou te maua e le whaatinoina e Yesu o le whaatuina o le tangata na ye woti. O le ma teion tau koe iwa, ma le ma rekon tau koe lima, ma le luka ma tau koe valu. O lo I ai le tala I le whaatuina e Yesu o le awhawhine o Iairo. Ma le si teimi na whaatinoina e Yesu le whaatulai mai o le tangata oti, e maua I le luka a lona ma tau koe fitu, whai koe sumantasi o le sumaleono. Whai mai o le tala I le whaatuina le tama e tootasi a le tina. So there are only 2 other records in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, where Jesus raises someone from the dead. One of the stories is found in Luke, Matthew, and Mark. They're records of the accounts of the raising of Jairus' daughter. The second record is found in the book of Luke, chapter 7, and that is the raising of a widow's son. So those are the other
only other accounts in the Gospels where the apostles have recorded Jesus raising the dead. The third account is found here in John chapter 11. So that we understand this miracle, because there's a key difference between those other two events, where Jesus raises Jairus' daughter and raises the widow's son, and this event. The key difference is the time. For the other two events, i le whaatinonga o vavega nei le faatuina o le tangata oti, e iei lona esenga i le teini na faatulai e Iesu le awhawhine o Iairo, ma le tama a le whawhine woti lana tani. Ma le vavega la le faatuina o le tangata oti o Lasalo, o le esenga, o le teini. Ona, in the stories of Jairus' daughter and the widow's son, that death was risen pretty much immediately. Lazarus was raised 4 days later. O le esenga, o le taimi, o le awhawhine o Iairo, ma le tama awhawhine woti lana tane. Na whaapea o na oti, ai whaawheloa i Iesu le mana onga i le taimi lava na, so e whaatulai mai ei le oti a. A le vavega ia Lasalo, e wha aso. Ina ia mana malama la tātou, o le tū maleanga a tangata Iuteia, ia matangata i le vaitaimi o Iesu. I le taimi e oti e le tangata, e ese mamao lava ma le taimi nei a tātou a. O le taimi le nei a tātou e mawhai o na tuu le tangata oti, o le lua vai aso, mawhai o na iai vai la au e whaapea o na umi e se taimi, o na iai le tino o le tangata oti, maulatu a inga. Ai o le taimi o Iesu, e le aini vai la au, le aini eisa, nera manamala mai disi o tātou Samoa, i aso fo ia a o le aini ni mea e tuu ai tino o tangata oti. O le mafu anga la lea, e maliu lo se tasi, o na vape lava lea o le taimi e tanu ai le tangata, e le atoa se aso. So, a tātou vava aila i le taimi na whaatuina i Iesu le awhine o Iairo, ma le tama le whawhine saoti lana tane. Whamai na maliu lo le awhine o Iairo, ai tūlo ma Iesu, whaatino le whaatulai mai na ie woti. Na maliu lo le tama le whawhine na oti lana tane, paua leo lana tama, whamai le tusia luka, whamai na maliu lo ale tama le whawhine lea, whamai o lai avatu e tanu, ai pai Iesu i le tangata oti a, tui whaatulai mai. A le tala anga le vavega lea ia Lasalo, e wha aso, ai whaatoa whaatino e Iesu le vavega. So the key difference is that in Jewish days, we go to funerals all the time now, right? And you would see that the body of the person that is dead has been kept for more than a few days. So we've been to funerals that have been held for 2 weeks. So in our days, funerals look very, very different compared to the days of Jesus. Why? In those days, there were no abilities to be able to keep the body of a dead person for long periods of time. They had no ways of keeping the body from decomposition, or from the body from decaying once they had died. So what would happen in the story of people that have died or passed away, in the Jewish custom and in the days of Jesus, once someone dies, they're pretty much buried straight away. So on the day of, because the body will begin to decay. So the difference between the story of Lazarus and the story of Jairus' daughter and the story of the widow's son is that the day that those people had passed away, Jairus' daughter and the widow's son, Jesus turned up and the miracle happened. The difference between them and Lazarus' story is that Lazarus was dead for 4 days. So that's just to give you some context in regards to someone that has passed in the time of Jesus as we go into this story. So, o se ina ia
Tu ai lo tato mafofawa, au tato tala noa le tala ya Lasalo. O le te lea o le feawolo au mai ai e winga I lo tato ali I faaola o Yesu. The reason why I gave you a bit of context, because as we read in the story of Lazarus, there is this greatness about Christ that we come to understand as we read the story. So we're going to go into the text this morning. O le a whaita winga le tato tusi I le neita eau. O le a tato a mata mai le whaipu mua se yo o I le whaipu e tolu I le whaasa mua. O na o whaita winga leo le whaapalangi mo tato. Whaipu mua se yo o le whaipu e tolu I le whaasa mua. A mawalo tusi tato whaitau ia. Ole aia Maria malona uso marita. Maria fo ile ana ule li ile umano. Sono I fo ilo na vai ilo na lau. Ua mai ilo na suangani lo asa. Ona ame leo le fe aua ona tua whapine I ate ia. Ua whape mai lea li ie. Whausa. Ono o mai lea ua whalo whaina e oe. Le li e whaaucha o lo o mai le ua lo whaina e oe. I'm going to read our text in English, all 16 verses. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore the sisters sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. When Jesus heard that he said this, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Then after this he said to the disciples, Let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, lately the Jews sought to stone you, and you are going there again? Jesus answered, Are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble, but he sees the light of this world. But if one walks in the night, he stumbles because the light is not in him. These things he said, and after that he said to them, Our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. Then his disciples said, Lord, if he sleeps, he will get well. However, Jesus spoke of his death, but they thought that he was speaking about taking rest and sleep. Then Jesus said to them plainly, Lazarus is dead, and I am glad for your sakes that I was not there, that you may believe. Nevertheless, let us go to him. Then Thomas, who was called the twin, said to his fellow disciples, Let us also go, that we may die with him. O le upuna le atua mo tātou le tai au le nei. O te whiatala noa I se manatu mua e maua mai le whaipu mua e o I le whaipu e tolu. Lea mo tātou malama I le tala o le mta upo suma tasi. Whamei mata le whaipu mua sa mai le tasi tangata o Lasalo le Betania. O le tusi atole nei po le mata upu atole nei o le mta upo suma tasi. E a ngai le mata upu I le tala le tangata lea e ngoa ia Lasalo. O le teimi mua fo I lea tātou te whaalongo ai pe tātou te maua I le tala I le tangata lea malona a inga. Whamei o le tangata fo I lea sa mai. Whamei e mai le a ai o Betania. O Betania sa I le vai a ai o Iutaia sa lata I Jerusalema. Whamei whaipu mua o le a ai a Maria malona uso o Marita. So lela ua tātou I loa o Lasalo mo na tua whaafine to o lua e ngoi a Maria ma Marita. Whamei o le tangata le sa mai le whamei whaipu e lua ua mai lo na tua ngane whaipu e tolu. Whamei whaauta lo o mai le wa lo whaine oe. Whamei whaipu e wha o le nei mai e le iu na oti whaipu e ono. Ua whaafufonga o ia ua mai o ia. E leo tā ua mai po le ale mai. Ai whamei le amatanga le tala. O le tangata le ingo ia Lasalo
mai le aio Jerusalema e ngoi a Betania, e lata Jerusalema, fa mai ona tua whaafine e to olua e ngoi a Mareta, Maria. A fa mai le tangata sa mai. So first verse, we read that this whole chapter of chapter 11 is about a man named Lazarus. Lazarus, we find in verse 1, was sick. So we see in verse 2 that Lazarus was sick. Verse 3, he whom you love is sick. Verse 4, it says that this sickness is not unto death, but for the glory of God. And verse 6, it says, he heard that he was sick. So Lazarus was a sick man. The story begins by John saying that there was a man named Lazarus and he was sick. Doesn't tell us what his sickness was, but he was sick. Amen? Sometimes as believers, we ask ourselves, why are we sick? And yet we believe in the Lord. The answer is that we live in a fallen world, and sickness is a part of our everyday lives. Amen? So, sometimes don't question it too much why you're sick, but sometimes we're sick because we live in a fallen state. But it says that he was from a town called Bethany. Bethany was in the northern part of Judea, near Jerusalem, and that's where Bethany is from. The town of Mary and her sister Martha. So Lazarus, this family was made up of Lazarus and his two sisters Mary and Martha. Eipue lua whamei o Maria fo'i lea, na uu lea li'i I le uu manongi, ua soloi I ona vai I lona laulu, ua mai lona tuangane o Lasalo. Fesili tātou tangata whaitau o le tala lea e maua I le matau koe se fulu ma le lua. Ana matau pule whaitau e tātou, o le matau koe se fulu ma le tasi. E whaingofie I lona o awina ona a tātou maitauina o le tusi lea Ioane, o le evangalia lea na muli lava tusia. A o le tala anga I le tangata ingoa ia Maria na ia uu vai o Yesu ma soloi I lona laulu. Tātou te le maua I le tusia mātaio ma le tusia māreko. O tusia mātaio ma māreko na tusia le apostolo po le evangalia Ioane. Ai ua mawai tau sanga I tolu sfulu anga I le fase fulu. Lona winga, a o whaitau le tangata whaatuatua I le tusia Ioane, o na lato mai tau wina lea, o loo iai le tala anga o le tangata lea e ngoa ia Maria, na ia whaia le ngaluenga lea I lo tātua li'i whaola. Mana tua foi, o le tala anga o le tangata le ngoa ia Maria, le whai mai ei le Ioane sfuma le lua whai koe fitu, fa mai Yesu e winga ia te ia, tuupe ia te ia, ua teu ia le neimea, mo le aso o le whaataimuanga o lo'u tanunga, o le matautia lea o le ngaluenga a le tina lea, e ngoa ia Maria. Verse 2, we find a little bit of a detail in regards to this woman by the name of Mary. It says, it was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. To note that this story in the Gospel of John doesn't come until chapter 12. So the reader might ask, well, how can he talk about it in chapter 11 when the event has not yet happened? The answer to that is that the Gospel of John was written last. This story is actually captured in the book of Matthew and in the book of Mark. So with John being written post those Gospels, believers at the time of John were able to read the story about Mary. And I love the verse in chapter 12 where Jesus speaks of Mary and the work that she does, and he says, let her alone, she has kept this for the day of my burial. And Jesus is talking about the work that Mary had done by pouring oil on his feet and wiping it with her hair. Tātou te o meila I le whaipue tolu, wha mai whaipue tolu, o na ave lea o le whiau a ona tua whaafine ia te ia, wha mai o Maria Marita, wha mai ne yaile la whiau whaanatinati na ave ia Yesu,
O le lafe au, whamai le lafe au, neli e whauta o lo o mai le ua lo faina e oi. O le whiau lea ua ave, ona a tatou mai tauina mai le mata upu na te atu nei. Mana tua le whai upu e whase fulu o le mata upu se fulu. Whamai ua toi mali wane o ia i tala atu o le yoritana. So ua maliu ese Yesu mai Yerusalema, ai ua maliu watu o ia i tala atu o yoritana. O le vao le malanga lea e pei o le aso lona malanga. So, o le whiau lena awina e Maria Mamarita a ngai a Yesu, ona ua maliu ese Yesu mai Yerusalema, ua maliu watu i tala atu o le yoritana, e le o iai Yesu i le teimi na mai ai Lasalo. So in verse 3 we hear that therefore the sisters sent him saying, so they sent a message. So you might be asking, well, why did they send a message? The answer is found in our chapter last week. Remember in verse 40 of chapter 10, Jesus is no longer in Jerusalem. He's no longer in the area of Judea. He is now beyond the Jordan. The distance between these two places is about a day's journey. So Mary and Martha sent a message, and the message says this: Lord, behold, he whom you love is sick. For mai le whiau na momoli atu Maria Mamarita, for mai, lea li e whaauta o lo o mai le ua lo faina e oi. O i tātou te maua mai ai, le wala lata o le mafutanga lea a le ainga lea ma Yesu. O le upu lea lo faina, ilona angangana e leni o lo o tūsi ai, o le upu fileo. O le wingo le upu le fileo, o le wala lata o le whai ngā wō. So o le ata lale nā o le wāwhenga iai o Yesu, ma Lasalo, ma Maria, ma Marita. Be close le lato mafutanga. O le ata fo ile nā o lo tatou whaola a o iai o ia i le tino. Sa iai tangata na lato va la lata. Sa iai tangata sa whaapea o na avea ma wō ma mai. In verse 3, the message that Mary and Martha sent to Jesus was, he whom you love is sick. The word love comes from the Greek word phileo. And phileo means to be a friend or have an affection. So imagine your closest friend. That's the type of relationship that Jesus had with Lazarus, Mary, and Martha. So they were very, very close. But I imagine that when Jesus left Jerusalem, he goes beyond the Jordan, and the sisters realize that their brother is sick. They're like, oh, Jesus, Lazarus is sick, but he's left. Why did Jesus leave? Because they were seeking to kill him. Because you can tell by verse, i le whaipule nā whaipue lua se furu ma le whamaia Marita, lele ie, ana e i nei, whaipue lua sumatasi. Lele ie, ana e i nei. Po ua le oti lo utua ngane. Na mai Lasalo, ai wa ese Yesu. Na mai Lasalo ai whamai ua mali watu Yesu i tala atu o le yoritana. Ua le iai Yesu i ana wō, i ana wō mamai. Jesus was no longer in the presence of his good friends, people that he was close with, people that he would share an affection toward, because he had gone beyond the Jordan. So the sisters had sent a message, and the message travels for about a day. O le whiau lale nā. So, o le manatu mua le tai au le nei, o le manatu i le tala o lo tātou a ngai e le matau koe se furu mane tasi. O le tala le tangata e senta uma ato le tala, ia Yesu. Ma le tangata la ingo ia Lasalo, Maria, ma Marita. Whaipue whāse i o i le whaipue ono. Tātou whaitau mai e whaone mole. And then I'll get those with the English Bible to read verses 4 through to 6 as we move through our
sermon this morning. Ufafonga ia, Ufafonga Yesu, Ufapele Oia, Olele Mai, ele ina oti. A ona ole vi inga ole atua, ina ia vi iai ole atali ole atua. Ua alofa lava Yesu ya marita, malona uso, a atoa ma Lasalo. Ufafonga o ia ua mai o ia, ona nofo pea ai lea o ia, e lua aso, i le mea saiai. 4 to 6, ia. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days in the place where he was. Lela o tatou malamala le tala o le tala ya Yesu, ma Lasalo, ma Maria, ma Marita. Ai whamaina ia le mta upo e wha, i le whai upo e wha, o lo iai upo e Yesu whaapea, ua whaafofonga Yesu o na whaapea lea o ia. So lela o tau nuu le whiau. Whamai ua whaafofonga Yesu i le whiau, whamai le whiau a Maria ma Marita, whaauta o lo o mai le ua alofaina e oi. Le o tato i loa o le winga o le upu lea alofaina o le vavega lata, o le pio seata o le whainga wō. Ai whamai ua whaafofonga Yesu o na whaapea lea o ia, o lenei mai e le iu ina oti, ai ona ole vi inga ole atua, ina ia vi ia ai ole atalii ole atua. So ole autu a tola lea o le taupusuma tasi. Lea o tatu iloa e yeile tangata mai, o lona ingoa Lasalo. Lea o tatu iloa ua awina le whiau a Maria ma Marita, ya Yesu, ua mai le ua alofaina e oe. Ai whai le tali a Yesu, o lenei mai, e le iu ina oti, a ona ole vi ina ole atua. E tai tutusa lava ma le whaupunga Yesu i le mtau koe iwa whai pue tolu, whamai e le ianga sala le nei tangata, po ona mātua, ai peitai, ina ia whaali ai o ngā luenga a le atua ia te ia. O le aunga atoa o le olanga ma le soifuanga a le alii whaola, ina ia vi ia le tamā I mea malama. Praise the Lord. Le whamai ele whai upo e whase fulo le tatum tāku, whamai upo e Yesu, pena o le whai atu ea ia te oe, a whai e te tali tonu, ona e iloa lea, o le mamalu o le atua. So le au tu atua le mta upe spuma le tasi, e ma whai ona tātou au maia mai le upo e Yesu I le tai au le nei, whamai Yesu, o le nei mai, e le iu ina oti, ai ona o le vi inga o le atua. So in verse 4, we now understand that there is a man by the name of Lazarus. He is sick. He has sisters named Mary and Martha. They've sent him a message because he's in a different town, which is a day away. It says, behold, he whom you love is sick. But Jesus' response is such an amazing response. And he says to them, this sickness is not unto death, but for the glory of God. That's how we know that Jesus was all about the glory of the Father. Amen? He was all about the glory of the Father. Very similar to what he says in chapter 9, verse 3. When the man born blind, Jesus answers, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. It was all about the work of God. It was all about God's glory. Jesus was solely fixated on revealing the glory of God. So when he receives the message, Jesus, behold, he whom you love is sick. He whom is your dearest friend, him whom you show affection toward, is sick. Jesus says, the sickness is not unto death, but unto the glory of God. And he finishes off that sentence by saying that the Son of God may be glorified through it. Again, confirming, affirming
that he is the Son of the living God. So le mana ia le na ole talia Yesu ina ua whaafafonga Yesu whamai Yesu e le iu ina oti le mai le ni ae ea whamai e iu oe ona ole vi inga o le atua. Whamai ina ia vi i ai o le atalii o le atua. Whamai whai poe lima, ua alofa lava Yesu ia mareta malona uso a toa ma Lasalo. O le ese senga upu ia e lua o iei le whaamaumongo le tusi. A o le fileo le na tatou mata i le whai upu e tolu. Ai o mai le alofa le whaapea o na alofa i le alii ia Maria ma mareta i le whai upu e lima. O le alofa lea o le akapao. O le akapao o le alofa a le atua. So we move from Jesus loving Mary, Lazarus, and Martha with phileo love, an affectionate love, and a friend love, and a close relationship love, into verse 5 where it says that Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. That love is agapao love, which is God's love. He moves from being a close-knit friendship love into showing God's great love. So ile ua alofa mai fai poe lima, ua alofa lava Yesu ia mareta malona uso Maria atoa ma Lasalo. Ele ngata ina ia alofa ia te ilatou o ia o le latou vava la lata, o ia o se wo e pele, o ia o se wo e mamae. Ai o mai le fai poe lima, tātou te iloai e alofa foi i lona i tu atua. Ala matau tia la lea o le alofa, fa mai le fai upoe ono. Le fai mai fai upoe lima ua alofa lava Yesu a. So, le la ua fai tau tātou, ua alofa lava Yesu ia mareta, Maria lona uso, ma Lasalo. Le ala le mea le la faatino Yesu, ona leo atu i lona alofa faale atua. Ai fa mai fai poe ono, o whaafofonga ua mai o ia, ona nofo pea ai lea o ia, e lua aso i le mea sa iai. Okay, so lea la, fa mai fai poe lima, ua alofa o ia mareta malona uso ma Lasalo, le alofa faale atua. Ai o mai fai poe ono, fa mai ua whaafofonga o ia, ua mai o ia, ona nofo pea lea o ia, e lua aso, i le mea sa iai. Ai loa mana malama tātou, o le tino o le tangata oti, e a mata o na pala, i le teimi e oti ai. Ai tasi le aso le na sa wai le whiau, o le whaitau o tātou, a whaalongo lo tātou, a whaitau atu tātou wa alofa Yesu, o te tau na alu lo Yesu. Amen. Ai o le alofa o Yesu i le akapao alofa a. O le alofa o Yesu i lona alofa faale atua. Na nofo ai o ia i le lua waso. Lono wina, a whai e tasi le aso e la toe le whiau. Lua aso e toe nofo ai Yesu. Tasi le aso e toe malanga ai Jerusalema. O fia aso. O fa aso. Le la fai mai ia mareta ina ua luatu Yesu, ua fa aso, ua manongi, ua pala le tino. Ai ai le mafua anga. Ai sea, o le mana onga Yesu ina ia faalia ai lona mana. Mana tua ia oti e lua i le mātaio ma le luka, So na faatuina oti na i le teimi na oti ai. Ai o I, a oanga I atu Yesu I ona toi taimi. O loo tama whai Yesu ina ia whaalia ato atoa lo na lofa mai o ia o le atua soifua. Na ia fina ngalo ai, I lo na lofa whaalia atua. Na ia fina ngalo ai ina ia toi nofo ina yaso se lua. Ina ia toi malanga I se isi yaso whao popo. Whaaso ina ia whaalia ai. Le vi inga o le atua. E le iu ina oti, ai ona o le vi inga o le atua. O le matautia o le alofa o le atua.
So in verse 5, we see that Jesus loves on Martha and Mary and Lazarus. This love is agapao love. Agapao love is God's love. Only God's love. So he moves from close affection love, which is phileo, into verse 5, which is God's love. So we're now thinking, okay, Jesus is going to go straight away, right? But we move down into verse 6, and it says this. So when he heard that he was sick, he stayed 2 more days. Okay, what? That's the question of the reader. Because it's taken 1 day since Lazarus was sick, the message to arrive to Jesus. That means it will take another day for them to journey back. It should maximum take 2 days. But Jesus decides in verse 6, in his God's love, in his love for Martha and her sister and Lazarus, to stay 2 more days. The question, why? Why, Jesus? You needed to get straight there, straight away. Because his body is starting to decay. We now know that back in Jesus' days, as soon as they die, the body begins to decay. Straight away. The 2 miracles in Matthew and Luke, Jesus raised them from the dead pretty much straight away when they died. But here, he reveals his deity. He reveals his supernatural power. And he stays 2 more days. Why? Because he loves them with God's love. Why? Because Jesus is now focused on believers. Why? He's focused on his followers. Why? He wants to reveal all his glory to his believers. And what other way can you do that? By going the extreme. Because we now know that by verse 24, Jesus says, 23, Jesus says, your brother will rise again. And Martha says, yeah, I know he will rise again at the resurrection. And Martha says to Jesus, but his body will start to smell. It's been 4 days, Jesus. His body is decaying. But what is Jesus trying to reveal here? We now know that his love towards Martha, Mary, and Lazarus was so great that he wanted to reveal his glory. And that's why he says in verse 4, this sickness is not unto death, but for the glory of God. Jesus is getting ready to do the greatest miracle. Yep, he's raised the dead before, and people will say, tick, yep, we've seen Jesus do that before, but have you raised the dead 4 days later? Have you raised a body that's been decomposing for 4 days? They didn't have fridges like we do. They didn't have those injections that they put into bodies to make it last longer. The body begins to decay. But Jesus says, I love you, Mary and Martha, and I love Lazarus. This sickness will not end in death, but it is for the glory of God. And we're going to soon reveal that later on in the story. Amen? Tato whai tau whaaua wino tato mta upule tai au lene. Whai pue fitu a ngai whai pue se fulu. Hei tau mai whasa moa, and then if I can just ask Michaela to read 7 through to verse 10. Muli muli ane ia. Ia tātou toi o I uteia. Ua whai mai ona so ia teia. Rapi. Masei sa ini nei I uteia e whetongi atu oi I maa. It's toi ma liu atu ea ia. Na tali atu leo Iesu. E he ua se fulu ea ma le lua o nei tu aso I le au. A whai sa vali se tasi le au. E le tau suwai o ia. A wā e ba ai o ia I le malama lama o le lanolangi. Ai a whai e sa vali se tasi I le pō. E tau suwai o ia. A wā e le ai se malama lama I te ia. Thank you, Kayla. And then he said to his disciples, let us go back to Judea. But Rabbi, they said, a short while ago the Jews were trying to stone you, and yet you are going back. Jesus answered, I
Are there no 12 hours in daylight? Anyone who walks in daytime will not stumble, for they see by the Lord's light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light. Whamai kai puna espuma le tasi a. Kita lai atu ia upu ai muni ane ua whape atu o ia te i lātou. O se fulua ai a whai sa vali se tasi le pō e tau su wai o ia a wā e le ai se mana malama ia te ia. Manatu e tolu i le tai au le nei leo tātou i loa Lasalo, Maria, Marita. Whitalai Yesu e le iu le nei mai ina oti ai ona o le vi inga o le atua. Ai tātou tau nu mele whaipuse e fitu. A ngai le se fulu o ila tātou te ilo ai. O lo iai le au so. O lo whaanongo le au so o i le whi au loa tau nu mai. O tangata ia tau nu mai iai le whi au o tangata e wala lata mai Yesu. E alofa iai Yesu. O le tangata fo i lewa mai o se tangata e pele ia Yesu. Na le tātou te ilo e le tala whamai e tangi Yesu. I le maliu o le tangata lea. So o le loto ato le li whaola o tangata talitonu ma e alo lofa ma muli ia te ia. I le ata lea o lo iai ma ona so. So fesili lo lai o Yesu ma whape atu Yesu i ona so. Whamai, ia tātou to e o i uteia. Ai whanongo ia ona so i le whamtalanga lea. Tātou to e o i uteia. Whamai le tali au na so o rapi e, whaipue walu, na se isa ili nei uteia e whetongi at oe i maa, e te toi maliu ea i ai. A tonu ino whapea mai Yesu, kei lau sau le tala, o lo mai Lasalo, tātou toi no nofo i nina yaso, se lua. Whapea lo lai o na so o, maia le, ele o koe fo il tātou whaola i uteia na lai wha atali mai, Iuteia mai e tau pule ina ia wha o lima. Ai whamai Yesu, tātou wō i Iuteia, whamai le tali a ona so o rapi e, whamai ina sei na sa ili nei Iuteia e whetongi ati oi i maa, e te toe maniu atu ea i ai. So o i tātou te ilo ai, o loo manatu le au so ina ia puipuia Yesu. O lato loto atoa ina ia pui, o lato i tu o le tino, Atono lo manatu lato o le alo le atua soifua. Ai i le loto wha le tangata o lato nau pia ina ia pui, ia Yesu. O lato i loa leo tato whaitawina, valum ta koe lima sfuruma le iwa, whamai sa tau whetongi o ia i maa, whapenafo i whai pue tolu suma tasi im tapu se fulu, tama whai utai e whetongi a Yesu i maa. Lono winga, o le mea lai wha atali mai ai utai ina ia sauni e wha o lima. Ia Yesu. So o le nau ta inga la, o le auso, o le wha pia mai ai la tō rapi e, na se isa ili mai utai e whetongi a te oi i maa, e te toe maliu atu ea ia. Rapi e. E tātou fo i mai nei le tolu masina taluai, a le nā o le a o te whina ngalo e te toe alu watu i uteia. O tangata lei olo sa ili ina ia wha o lima, ma whasioti ia te oi. In verse 7 and verse 8, we see the conversation begin with the disciples. So remembering, while Jesus receives the message about Lazarus, as he remains 2 more days beyond the Jordan, Jesus then says to his disciples in verse 7 that Michaela read, "Let us go to Judea again." But the disciples respond in verse 8 and say, "Rabbi, lately the Jews sought to stone you." We can confirm in 8 verse 59 and in 10:31, those all confirm that the Jews were seeking to stone him. That was the whole reason why Jesus left Judea in the first place, because it was not yet his time to die. But now he hears that Lazarus is sick. He decides to remain 2 days. Then he decides, let us go to Judea. But the disciples here, in their ability in the flesh to try and protect Jesus as much as they can,
They ask this question, Rabbi, again, acknowledging that he is their teacher. Rabbi, lately the Jews sought to stone you, and you are going there again. So le nauno ta inga la au so. E te toi alu atu e le mea lo sa i le tangata e whasioti ia te oi. Ai mana ia le tali a Yesu. Wha mai le tali a Yesu, whai po se iwa ma se fulu. Wa tali atu Yesu, e le ua se fulu ea ma le lua ona i tu waso i le au. A whai e savali se tasi i le au, e le tau suwai o ia. A wā e wa ai o ia i le malama lama, o le nei lalolani. Ai a whai e savali se tasi i le pō, e tau suwai o ia, a wā e le ai se malama lama ia te ia. O le tali a Yesu e whaatatau ia te ia i le taini o lo o iai malana ngalu wenga. O le fina ngalo a toa le ali whaola, o lona fina ngalo ina ia ngalu e pea. E wa ai atu o ia o le a ngai mai le teimi e maliu wai o ia i le sātaru. Nā o le teimi le wā lea toe e le o toe umi se teimi a, pe toe lua vai aso o i le paseka. So lea la ua wa ai atu Yesu, ua ngai atu o ia i le teimi o le a maliu wai. Ai wha mai Yesu i lana tali i lana au soo, e le ua se fulu ea ma le lua o na itu waso i le au. A whai e savali se tasi i le au, e le tau suwai o ia, a wā e wa ai o ia. Mana tua lana tali atu i le au so on tau koe ipa, whai koe whā. Wha mai e tatau ona o whaia ngā luenga, a le na au wina mai iau. Manu o au, e o i le pō, e le mawhai o na ngā nurue ai. O le tali ato Yesu, wha mai ona so, o le wha tali mai le wha matau. O le whaatali mai le whasioti o oi, o le whaatali mai tau pule anga le anga. Ai tali Yesu wha mai, e le se furu ea ma le lua i tū la o le au. E le mawhai o na tau suwai se tasi, e savali manu o iai le mana malama o le lalolangi nei. Le ale wingo ana upu, o le wingo ana upu, ngā lue manu o au. O le loto atoa o Yesu, mafu anga le whai mai ai. O le nei mai e le iu ina oti, ai ona o le vi ina o le atua. Whaalomo Yesu, alofa Yesu, fina ngano le alii ina ia whaalia rona mana. Fesili le au soo, e se ale mea le au tue fo iai, ai whai mai Yesu, e tatau ona o ngā lue pea. Ai whai mai whai koe se furu, ai a whai e savali se tasi i le pō, o le ata o le pō, o le ata o lona maliu. I loa Yesu, ua lata le taimi o le āmali wai. Ai wha mai Yesu, ai a o iai pele au, a o iai pele awanoa. E au pea ona o whaia le ngā ruenga a le na awina mai au. In verse 10 and in verse 11, 9 and verse 10, Jesus responds to the question of the disciples. They say, why are you going back to Judea? They're seeking to kill you. Jesus says, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. But if one walks in the night, he stumbles because the light is not in him. This is very similar to what he spoke in chapter 9. In chapter 9, verse 4, Jesus says these words about working the work of him who sent him. He says this, I must work the works of him who sent me while it is day. So when Jesus says in chapter 11, aren't there 12 hours in the day? His response to the disciples is, yes, I know that the Jews are waiting for me. Yes, I know that my time is near. But while I'm still alive, while I'm still able, I will do the works of him who sent me while it is day. That's why when he says in verse 9 of our text this morning, he says, are there not 12 hours in the day? He's talking about the fact that for 12 hours of most days, there's daylight. And back in those days, you were only able to work the fields, the harvest during the daytime. And Jesus is saying, while I have day, while I have life, I will still do the work
of my Father. What's the work that he's about to do? The famous miracle of Lazarus' resurrection. Raising of Lazarus from the dead. He was all about the Father's will. O le mānei o upu o lo iaia Yesu le Lukas fumatolu. Whaipu tolu fumatolu e o le tolu sumalima. O lo iai upu whaapea Yesu na tali atuai le au Farisaio. Whamai le au Farisaio o lo sa ili he rota ina ia fasiotia oe. A whamai le tali a Yesu. Peitai. E tatau ona o whialualuai I le aso, matai ao, a toa maelua, a wā ele mawhaia lava o na whano se perofeta, I se tasi mea na o Jerusalema lava. Tolu suma wha, whamai upo Yesu, Jerusalemai, Jerusalemai, o le fasiotia perofeta, ma fetongi I maa e na awina atu ia te oe. Ua tele lava o umanao e whaapoto poto I lau whanau, e pei o le moa o na ofa tai I lana tolo ai, I lalo I ona apa au, ai le mawhawhai o tō. Whauta, e tu ua lo o tō whale, e whaatafuna ina, ai moni o te whaiatu I ate o tō. Tō te lei loa mai lava hau, se ia o atu I le itu waso tō te whaiane ai, ia manuia, le maliu mai, I le suwafa o le alii. O le loto ato o le whaola, ina ia whaola ina ona tamata. This particular verse encourages us as believers. If you confess today that you are a believer in the one and only true Son of the living God, then the words of Christ that he's talking about here, that we must work while it is day. Brothers and sisters, you have a great responsibility. Your responsibility is not unto yourself. Your responsibility is to share the gospel, is to go and tell someone about Jesus. Jesus commissioned us to go and tell and baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You are called while it is day. You are alive. You have strength. You have breath in your lungs. To what? To do the work of God. That's our reality, brothers and sisters. O lau mata whaioi le nā. Pei ona au mai e Yesu I le tai au le nei. O le loto ma le fina ngalo atoa le li whaola. Ina ia whaia le ngaluenga ale tama. Manatu muli muli, e maua le whaiupu e se fulu ma le tasi, ana I se fulu ma le onu. Tato whaitau whaatasi whaiupu ia. Verses 11 through to 16 will be our final thought for the day. O whetalai ia, whetalai atu ia upu. Ai muli muli ane ua whaape atu o ia ia te ilato. O loo moe la tātou ho o Lasalo. Ai o te alu e whawhangu ia te ia. O na whapea mai lea o na soo. Neli e, a whai o moe ia, e ola. O whetalai e sui lo na oti, aua la tau masalo ua whetalai o ia ile ta oto ma moe. O na tau tino atu lea e Yesu ia te ila tau, ua oti la salo. O te oli oli foi o na oto, ina ua o le iai, ina ia o tau tali tonu mai. Ai tātou o ia te ia. O na whai atu lea o toma, o le na I oa ia titu mo. I lona a uso a soo. Ia tātou o foi. Ina ia tātou oti whatasi mai ia. 11 through to 16, thank you, Ia.
let us also go that we may die with him. Last part. As we finish off today's sermon, we now know that the story is about Lazarus, his sisters, and Jesus. Jesus loves them with a godly love and decides to stay 2 more days. The body is starting to decay. And we reach the part where the disciples say, Jesus, why do you want to go back? And Jesus says, there's 12 hours in a day, isn't it? We must work while it's day. Then Jesus says in verse 11, our friend Lazarus sleeps. Let us go and wake him up. For mai whai pasumatasi, for mai Yesu, o loo moe la tātou wo o Lasalo, ai o te alu e whawhangu ia te ia. I le koronito ma le Tesalonia, o loo au mai ai tustusinga apostolo Paulo, o le atau mai le upule o le moe I le tangata talitonu, o loo na le tangata talitonu e whaatatau wai le upule I tutono le tuspaia. Awa a oti le tangata talitonu e mauti noa e toi tu. Na le whai mai le mua koronito mta koe suma 5 suma tasi, whauta o te tauatu ia te o tau le mea lilo, e le momoe I tātou uma, ai liua I tātou uma. Momoa te salonia mta koe whā, pei koe suma whā a wā a whai tātou te talitonu. Wa maliu Yesu matoe tu mai, whapea foi ona au maia e le atua whaatasi maia e o momoe ona o Yesu. So ata ua le oti o le tangata talitonu I totonu le tuspa ia e au maia e le ata o loo moe. So Jesus says, let us go and wake our friend Lazarus who sleeps. Whenever you see the term sleep in the Bible, in the New Testament, it refers to the death of a believer. Amen? How can we say that? Because we know that in the book of 1 Thessalonians chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4 verse 14, it has these words regarding the death of those who believe. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. Amen? That gives us an indication that when we die, we're not actually dead, that our spirits live on, and that when Jesus returns, we will be with him forever. But if you die and you're not a believer, you're actually dead, because then you will have the second death, which is eternal hell. So that's what we mean when Jesus refers to Lazarus sleeping. Ona whaapea mai leo na so o leli e, a whai o moe o ia, e ola, o le manatu leo so o lai mai Lasalo, mai o loo moe, ina ua whaapea atu Yesu, tātou wo e whawhangu I la tātou wo o Lasalo. Whamaila I whaipo suma tonu, whetala atu Yesu I lona hoti, a ua la tau masalo, ua whetalai o ia, I le ta oto mamoe. So the disciples in verse 12 and 13 thought that, oh yeah, Lazarus is sick. He's probably fallen asleep, like literal sleep. And we'll just go and wake him back up. And Jesus will heal him. And in verse 13, it says, however, Jesus spoke of his death. Now remember, Lazarus is a believer. Hence the reason why Jesus says, let us go wake him up from sleep. But they thought that he was speaking about taking rest in sleep. Ai ai lai upo Yesu ina ua whaapea I al au so oi, la lai moe Lasalo whamai whai pasuma tolu, ua whetala I atu Yesu I lona oti, ina ua lato masalo ua whetalai o ia I le ta oto ma moe. Ona whamai lai al whai pasuma wha o upo ia Yesu e mauti no ai o Lasalo, oti Okay. Whamai, ona tau tino atu lea e Yesu ia te ilato, ua oti Lasalo. O I foi lai whaali a ele mana o Yesu mana tua o le whiaune na sau, mai le amatanga na mata upu, o Lasalo o lai o mai. Ai o mai le whaipa spuma le wha, ua sila fia Yesu, ua oti Yesu, ua oti Lasalo Ona tātou I loa lea, o lo tu Yesu I lona I tua. O lo whaalia I foi I le whai upu lea,
wa iai o ia ilona mana, a wā ua ia sila fia, a tonu ua oti Lasalo. Le lai whamai ei au so o lea ele o moi ua oti. Aisea, a wā o le sauni Yesu ina ia, whamai Yesu, ele o le nei mai ele iu ina oti, ai ona o le vi inga o le atua, o le manatu atoa o Yesu, ina ia whaalia lona mana, ina ia whaalomo mai le au so o, ia manino i le whaafofonga anga ale au so o le tangata lea nga ia iai lato, o le tangata ua oti. So in verse 15, Jesus says plainly, Lazarus is dead. Because they thought, oh yeah, Jesus says that he's asleep, we're going to go wake him up. But Jesus says plainly, Lazarus is dead. This is another revelation of Jesus showing his supernatural power, because from the beginning of the chapter, Lazarus was sick. Lazarus was sick. He whom you loved was sick. But we get to verse 15 and it says to verse 14, Lazarus is dead. Did someone else arrive on the scene to say that he had died? No. It's in his deity. It's in his supernatural ability that he knew that Lazarus had died. And in verse 15 it says this, I am glad for your sake that I was not there. So he's saying, disciples, I am glad for your sake I was not there. Because then he says, that you may believe. So Jesus is saying, I was glad I wasn't there when he was sick. I was glad I was away beyond the Jordan. I was glad that I've stayed here an extra 2 days. Why? Because disciples, I am going to show you, I am going to reveal my glory by raising him up from the dead. Raising him up 4 days after. 4 days worth of decomposition of his body wasting away. And he's going to reveal his glory. Whamai whai pua sfumane lima. Whamai o te oli foi ona o oto ina ua o le iai. O le whamai Yesu o oli o te le iai le teimi na mai ai Lasalo. Aisea, na le whamai whai pua sfumane lima ina ia o tō tali tonu wai. O I foi le siva inga le o lo tama whaidea I whaula ina ia avea le vavega o le faatuina o Lasalo mai na iewoti ina ia whaamaunia I loto o lona au so o a. Manatua, o le au apisolo le to asfuma le to alua o I la tau lea e avea le amatanga o le ngaluenga al ekalesia a. Ai a o iai la tau whaatasi ma Yesu, o le manaonga o Yesu, ina ia whaamaunia I o lātou loto, o ia, o le alo o le atua soifua. Le whai mai ei o ia whai pasuma lima, wau oli, ina ua o le iai, ina ia o tau tali tonu mai, iate ao. So le loto ato le whaola, peo na whai mai lea o ngā Ioane mo tātou a, wa tūsia nei mea uma, o tala anga uma e whaatatau ia Yesu, ina ia tali tonu wai I tātou, o ia o le whaola. Praise the Lord. Ai whamela I o le whaunga tātou tusi whai tauru tai au le nei. Tangata leo toma. Mana tua o toma le tangata lea e le tali tonu le toetu mai o Yesu a. Ai whaalongo I upu o le tangata ua alofa I le I whaola. Whamei upu a toma, o lena I moa I a titumo, I lona a uso a soo. Whamei upu a toma, ia tātou wo foi. Whamea, ina ia tātou woti whaatasi maia. O le tangata ua maulo na loto I le whaola. Ua iloa fo I le mea o le a lato o atuanga iai o lo whaatali mai e fia fasioti lo lato I whaola. Ai whamei atoma, tātou wo foi tātou, ina ia tātou wa hoti whaatasi maia. And the final verse of our scripture this morning is the disciple by the name of Thomas. And he's commonly referred to as Doubting Thomas because he's the one that did not believe that Jesus has rose again after the third day. But this Thomas says some amazing words to finish us off today. This Thomas, who is called the twin,
said to his fellow disciples, "Let us also go, that we may die with him." Amen? And together, that can be a final encouragement for us as believers. That, you know, as Jesus encourages us today to work while it is day, that this sickness will not end, but it's unto the glory of the Father. May we be encouraged together, brothers and sisters, to continue working for the Lord. Praise the Lord. As Christ continued to work unto the Father, as Christ did everything for the glory of his Father. Praise the Lord. And together with Thomas, we can say, let us go with him. Let us die with him. As Paul says that I do not live unto myself. For me, the world is gone. But in Christ is everything. Amen? E mawhai ona tātou whapea atu whaatasi matoma I le nitai au. Tātou wo, tātou woti, whaatasi maia. O le whamalosi le nā mō tātou I le tai au le ni. Pei ona au mai le whaola mō tātou a. O le olo nau le li ina ia vi ia le tama I mea malava. Ina ia ngalue pea mo le tama. Ina ia whaia ngalue ngā uma manu o iai le ava noa. Manu o au. Amen. And ma whaila na tātou whapea atu peila o tō maa. Ia tātou wōfoi. Ina ia tātou oti whaatasi maia. O tātou mta aukuru nā le nei au. Praise the Lord. Tau ina ia whaamanuia le tua lau whaalongo. Au mai pea le upo le tua. Vai aso lea le asau. Tātou tilo ai I vaenga lona lua. O le mata au kwe suma le tasi. Ai e ia le tua. Tātou tūlai mai. Awali whai wina o tātou mata au kwe. Amen. Tātou te talo. Tātou tai mai whaatasi mau upo le ni te talo. A o e whaalongolongo mai. A o e whaalongo I le upo le atua. O le upo lea e mawhai o nā o a o ina I tātou. A o ai ai tātou. Whaapoto ai tātou. Saunia ai tātou mō ngā nuenga le lei. Umalava. Ai o le aunga atoa ma le ki o mea umalava nā ina ia tali tonu lo loto. E le mawhai e se upo se tangata. Ai o oe lava ia a. Amen? So today, as you hear the word of the Lord teaches us, it actually reminds us, it actually prepares us for all good work that the Lord has prepared for us. So let us pray together as you respond to the word of the Lord this morning. Tatou te talo, haftai tele tamā, loanga le lei, atai, ona o lau upu, o whaalongo ai, le nei tai au, o whaalongo, o talitonu, o oe lava, na e alofa mai, ia te au le tangata anasala. O lau te talo, ia o wola mo oe. Whaia lofina ngalo, I lo uolanga, tamā, o au le nei, atoa mo oe. Vi ia oe e whaavavau, whaavavau lava. Father, thank you for your word today. I hear, I accept, and I respond to you. I believe with all my heart that you sent Jesus to die on the cross, to rise again from death and the grave for me. Thank you. I am forgiven because of your grace. And I choose to live for you. Blessed be the name of the Lord. In Jesus' name.
In Jesus' name, Amen. amen. Aftai te le tamai le le tai. Aftai no le ava noa mātou maua, mātou te whaanonu moai, ma o au inai na o fionga pa ia. Aftai ono le anana pa ia o roa vea mo mātou sosoai, taimi umalava, ma o lunga lo vi inga i mea uma mātou te whaia, nei māso uma i o le whaavavau lava, a mingi